Između 19. i 23. jula 1995. u akcijama Mač i Štit pod komandom Pauka preko 15.000 srpskih i Abdićevih snaga teškom artiljerijom, tenkovima i helikopterima napadalo je sve pred sobom na pravcu Izačić, Šturlić, Stržačka Raštela, Johovica, Pećka Brda i Vrnograč Bužim, no neprijatelj je zaustavljen. Naziv agresorske ofanzive na zonu odgovornosti 5. korpusa, a koja je otpočela 17. jula 1995. godine. U danonoćnim, dnevnim, noćnim borbama, kada su žestoko napadali, što bi naš narod rekao, kidisali sa svih strana, upotrebili su tenkove, artiljeriju svih kalibara, improvizovane avionske bombe. Žestoke borbe su vođene u rejonu Pećkih Brda. Tom prilikom mi smo izgubili sela Šturlić, Šturlička Platnica, kao i Kudiće. Naglasi ovo da je on malo ostario i da ne može. Ja je Turki. Ideš tu da dođe, čistiš ovo i tu ti onaj BRDM dole stoji. I do njega očiti tvoje kuće. Mi smo imali predah u trajanju od jedne noći gdje smo konsolidovali snage i već sutradan smo izvršili protivudar. Ali eto, bez obzira na sve te tenkove, topove, municiju, takozvane specijalne snage mi smo izdržali. Sa 30 tenkova su napali, su udarili dole na dio Šturlića, Šturličke Place i prema Cazinu. Oni su imali dobar početi uspjeh. Uspjeli smo i tu zadržati, ranijeti gumitke. Oni su nama, evo reći iskreno da u toku rata nikad nisam doživio veću artiljerijsku pripremu i raketnu pripremu. Ipak smo uspjeli to izdržati, nanijeti gumitku, uništiti dosta tenkova i jedan smo čak taj dan zarobili tank T-84 i tu smo im u stvari ošticu ovo kad su okrenuli prema Cazinu, tu smo ih zaustavili i vratili kasnije na početne položaje. Pripadnici združenih jedinica 5. korpusa, čija je zona odgovornosti bila u rejonu Krivaje,
Nadljudskim naporima uspijevaju da zaustave prodor neprijateljskih tenkova prema Sazinu 23. jula 1995. godine. To je značilo definitivan kraj ove neprijateljske ofanzive i prelazak u kontraofanzivu naših snaga, što je kasnije rezultiralo konačnom deblokadom cijelog bihaćkog kraja. Tom prilikom, kao cijena velike pobjede i uspjeha, plaćena je životima krajiških heroja poput majora Nijaza Begića, načelnika štaba 517. oslobodilačke brigade. Nakon prvog pokušaja našeg protiv napada koji su četnici uspjeli držati, mi smo se povukli do ovog rejona ovdje kuće. Nakon kratke konsolidacije ja sam se povukao do susjednih kuća da uvedem još jednu jedinicu u borbu i u tom momentu, pošto je cijeli ovaj predio komunikacija i svake dominantne kote pokrivalo bezbroj artiljerijskih cijevi neprijatelja, bila konstantna dejstva artiljerije. Ali nazovimo ga plotun, odmah nakon njega je Nijaz Begić me počeo zvati da ga izvučem, da ga ne odnesu četnici. Na svu sreću i danas mi je posebno drago da sam ga uspio izvući, da ga četnici ne odvuku na svoju stranu. U noći s 4. na 5. avgust s područja Cazinske krajine bježe specijalne jedinice državne bezbednosti Srbije, tako da snage Fikreta Abdića ostaju same u borbi protiv 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Kada su ratnici 5. korpusa 7. avgusta 1995. godine pobjednički umarširali u Veliku Kladušu i time prestala postojati samoproglašena Abdićeva autonomna pokrajina Zapadna Bosna, Kobac i Legija su već bili pobjegli za Srbiju.